Wow, jalan pamajikan tuh. Hai, ribut. Aduh, semakin semangat nak. Yang kapan di jalan pamajikan. Wow. Wow. Dan eta si budak, kanyo aing kolot di dia, buatan tenanya, terus sopan amat eta budak. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia aku naon bengek. Wow. Ya, jangan pamajikan, aing mah ya heran. Emang sia kak kenyahoneun? Semenjak orang bobogohan, sia ka mana bae? Wow.